Halo, halo. Ah? Rahim. Ubak Vincent Pala UMP ke Shillong, ulaong batang ke Kongres lani ke BJP ki bantau ya ke Sarkar ha Delhi. Ya kani ubak Vincent ulaong ha ke jingalang yalap election ha ki jaga kaput ha Malangkona bat Athia Bari ha West Khasi Hills ha ke Khatn Riu Tarik Leber katayau ke Baladeb. Ubak Pala ha bakran ula kentu ya ki patba banyak ke ba ki kershan ya ki we ki party banteli melon ha ke Kongres ha ke election ka banlong ha ke Khat Khandai Tarik Yayong. Ulaong compare radadon bat kanu ka party la ka de ka NPP, DMC, UDP ne VPP bat kentu ya ki patba banteli bat a ka jingkershan ya ke Kongres namar hadal hi ka de ka Kongres lani ka BJP ki bantau ya ka Sarkar ka banwan. Lada la ban penklan ya ka Kongres ka imlang ka sa lang ru ka klan. Ka jingper jong kani election menta kalong ba man la kabut kadon kamha man la kasit kadon kamha ka BJP haki marketing baki lale kila kedau geleng-geleng ba ka BJP kadon kam more than lies pa nyopo balai kong lo lies pa nyopo namar ka article 370 ke badan Jammu Kashmir kila penduk ka CA kila notified ka UCC kila pas apa Uttarakhand kini baru ki sign kiba kidon kam lies pa nyopo ban change ke constitution jong India. Haji keren jong Prime Minister hakini ki por lade ba por Raja Sabha ula keren syai bal kiban yang hakabor kandon ke change ni don kam ke BJP ke don kam kumba lies pa andro polai ban yo ban change constitution kata kong lies pa nyopo ka campaign jong ki kalong lies pa nyopo lagi yo lies pa nyopo kemut kumbalong hapo Bangladesh ke de ka Islamic country kino ki pamane ki bamdai ke Islamic kalong illegal hapo Pakistan ke de ke Islamic country ha Iran Islamic country bat keleng-keleng ti sopo Afrika bat keleng-keleng kiri ki wadon haba kalong kumto kari kamjuk kio kadon ka jingkulmar kadon ka huri-hura kadon ke jingya so yadat bat keleng-keleng kiri ke keladuk mar ke jing sisar kadari borbor ke yeper na kaniam kurukom kata ka jingmut jong ke BJP bila ihi hakini kipor bladep dan jong election kinam job da ka hok handre ki pedan kam da ka ten da ka ram mandir ki pedan kam de ki ko ini peram ke jing mani blai jong no handre ngi buram ki jing mani jong no handre mde ban pembor ki wi patki jek pendreu la dingimon banlong Kristen ngilong Kristen la dingimon banlong Hindu ngilong Hindu la dingimon banlong kono jai niam ngimde ban pembor ki wi kata ka jing ba ka constitution kata nga ong IP ba ngiladong ngidon hangno na kono ka kamra kumha kani ka juk ka bamanta tongin perkat baha ba la kumno ngin yatli ka wai ngidon la dingidon kono ka party la dingidon ka UDP ni dingidon ha TMC la dingidon ha NPP la ni VPP tongin itli kum kani ka kim ka kep ba ngini karsani kongres namar hadel hi hang tehi la kalong kumno ro kajing sisar kadar kalong be tang arbanta kawai ketika kongres kawai ketika BJP ba kabrele laong ba Charles laong ndai ka kam dongkam susu kalong ba lada ni ki kongres ni nang tlot kata kemut ke cek bedreu ka nang tlot susu lada ka kongres ka kio ka klein ka cek bedreu ka nang kio nang klein pla i ka kom mane blai pla i kini ki por baladep lade ka kam Tres kam sarkar ne te kam simet ne ke business ke beruspa kena ruspa susu ke beduk kena duk susu kajing sisar kala long betang kisiliang te gitu gibriu badon hakabor kila ruspa susu example ngai ngasau to baku munu kwai badang ni kahir kensan kador balai ki kwai ki bawan nabar kisha mono ba kai gitu ki kwai bawan nabar kede gibriu badon hakabor kajing mut balapi ra ginu gijing thong hasurok ke Japan pisa
Lebih don kanu kam lada kadai kaba long legal ipendik, lada illegal pi ai bisa ke long legal. Te keleng ke kam ke jam kanang jencap susu kaspa jongi kabadai ke jonga ke jongpi la control dah itu gibadon hakabor dah don suki. Buat kating sensar kendar kalong baik tang siliang. Tesuki ke bekalia jongi kanang jenjar susu kayo kakot ngidang sensar so kikon jongi kanang sakma susu. Nomor beli kambiang korkom sensar kambiang ke polisi. Tahadal hi yaki polisi barobor hadal hi kedai kanong cenai ke polisi. Ni ke MP kanong cenai ke polisi. Kano ke polisi bercenai hadal hi hapendon kam ke state. Lading cenai ke polisi ke batang ki Hindu ki muja ki Hindu. Cenai ki polisi bertengkan ke Kristen kemen ke Kristen. Cenai ki polisi berdatang ki businessman kato kane ki kemen gitu. Andre kajing sisar kadar jong ke India kamlong rokom ta. Kajing sisar jong ke India kadai banlong be tek ko konstitution jongi ba ubaduk uday ban kambha susu ubruspa unyarap unsiutak sun ai ki baduk kayo kam kayo jam ladi don hanong kendong hasor de ban yo kam yo jam kata ketika polisi jong ke kongres kata kajing ya per hapedeng ke kongres bat ke BJP